nganga khuluma nabazalwane ngithi ngibona inkonzo ngibona iconference asengibona iSunday sengibuza ukuthi lo nkulunkulu besimkhonza ngeconference mhlambe ugcina ngeconference awumunye lo esimkhonza Sunday mangiya ku midweek service ngifica abanye uworship ugqoko phaqa uyigqokele nje noma kanjani kodwa ngeSunday ugqoke kahle ngabuza futhi kwenye branch eScon ngabuza ukuthi ngabe omunye lonkulunkulu sizomkhonza la ngithi omunye lonkulunkulu kwathiwa uyedwa ngathi why uma thiwa sikhuluma ulimo olubi mhlawumbe lifuneka esontweni lolu limi lolo kodwa ngicela ukulusha kufanele ukuthi cha ungezilima phela manje ulimo olubi kodwa uma umuntu eshintsha eveza ngendlela ehlukene kuwe udlala ngawe lo muntu why ungabi into eyodwa why sengathi sifuna uma kunje ngeconference yethu sihlulwa yini ukwenza Sunday kubisho ngoba kunabantu esobaluza mhlawumbe ngibuye ngelanga ize Sunday amen sikhuluma into yasekhaya bazalwane amen kunabantu abangakhonzi nathi hayi ngoba bengamthanda uNkulunkulu wethu mhlambe ilamba futhi disorder amen akangene futhi lapho uma umuntu efika kunje evakashile ngokuqala ayikho into asisithomba asibonile asifuna ukusibona next week ngaphandle kwalesi uma Sunday sifica ngenjena uzothi ngikuphi kanti awantu labantu hawu ikhona kodwa la cha ikhona ingena ubani inkonzo lese ingena ngo8 ngiyalinganisa kodwa kusakhona abantu abagijima nama keyboard baphethe ngabo 10:30 kusho ukuthi ayihloniphi inkonzo ngoba emsebenzini la uqashwe khona ufika early futhi uyayigqoka uniform obinjalo kodwa endlini kaNkulunkulu ufika late futhi mawulova usho lutho kodwa emsebenzini uya report ekwenze njalo mangifuna ukushumayela nje ngaleli verse usufonelwe ucingwe kulento ombuso kulo phela uNkulunkulu uvusa akacela umuntu othize ukuvusa ngomusa sidlalelani vele ngoba uNkulunkulu serious ngathi lo msebenzi awukhulu ndlondlobala ngegama lika Jesu mhlawumbe masangabaza ikhaya leli hlala la awuyeke ukwehla wenyuka hlala ukhonza